Ngiyayikhetha inkosi enkulu ewunyazi lwesiZulu. Amen. Lo guqile uma wanda kaChiliza ngiqhamuka eShashalazini Thempeli. Bangcwele nginovalo yesaba. MaNazaretha ayasinda le ndawo esikuyo. Ayiyona indawo yanoma ubani. Ngicela ukuthi uShembe ahambele kithi njalo asikhumbule singabantwana bakhe. Siyacela njalo uShembe asembathe kakhulukazi ngapha ngakuthina amakhosazana. Kuthiwa kwakunensizwa. Lensizwa le yayifuna yokhetha intombi. Lensizwa lena bahlangane nalentombi kuhambe kushaya isikhathi sokuthi bahambe bayokhetha amaringi. Ngiyazi ke bangcwele ukuthi abantu abashadayo kufanele ukuthi bahambe bayokhethisana amaringi. Bahambe baye bahambe baye edrobheni bayokhetha amaringi. MaNazaretha sicela uNkulunkulu aShembe asikhumbule. Nkosi mina isiboshwa edrobheni bangene esitolo samaringi hayi bawakhethe bawathole. MaNazaretha nginovalo ngesaba. Bagoduke baye ekhaya. Kuthi endleleni besake endleleni liduma izulu. Liduma izulu MaNazaretha ngangokuba kuyesabeka. Hayi bathi besahamba yena wale nkosazane MaNazaretha athi ngicela ukuthi usale la ngaphansi kwesihlahla. Niyazi ke MaNazaretha ukuthi uma izulu liduma sakhula ukuthiwa nje awuhlali ngaphansi kwesihlahla, kodwa lo nkosazana iyakwazi ukuhlala. MaNazaretha lo nkosazana mayihlala liyaduma izulu ngangokuba laduma izulu laduma. Hayi laduma izulu yahamba umyeni wakhe washwa ekhaya. Mayefika ekhaya ngaphansi kwesihlahla liyaduma. Kuqhamuka abanye omama. Mabeqhamuka omama basendaweni abayazi inkosazana bathi suka lapho bathi suka sibanibani liyaduma izulu. Yathi inkosazana cha ngisuka umyeni wami ungibekela uthi angihlale la ngingasuki. Ithe isahleli balobe itshela njalo mama hayi ibo babona ukuthi hayi inkosazana iyalalela bayiyeke bahambe umama. Kuthi egcine ukuthi aqhamuka umyeni wayo aqhamuka umyeni wayo segiya. Agiya umyeni wami amemeze kakhulu athi sengimtholile umakoti yokwakhe umuzi wasekhaya. Bagiye kanjalo MaNazaretha ngalentshumayelo ngithi mina
kakhulukazi nina amakhosazana ukuthi uShembe ngabe usakubekile la wayekubeke khona. Ngabe usamboza kufanele yini? Siyacela ke Shembe ongcwele ukuthi usikhumbule singabantwana bakho, usifake phansi ephiko, uhambele kithi njalo usikhumbule kuwo konke. Ngiyacela ke inyezi lezulu usikhumbule Nkosi ubusiseni kuswile. Nkosi bubusise. Alobu uNazaret awuthobose izitha zabo azitha uvuke awuthobose izitha zabo azitha usukumane kuyikhetha inkosi enkulu yamaNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu esesigcinile osukwini lanamhlanje kwaze kwafika usuku lanamhlanje inyama isahlangene nomphefumulo. Oguqile ulelethu uphungula oqhamuka ngale ethembeni ithempeli. Nami sazodlulela entshumayeleni engayizayo. Kuthiwa ngelinye ilanga kwakukhona ubaba. Lo baba lona wayesemhlanganeni kwaJulayi. Thiwe sasemhlanganeni kwaJulayi njengoba kusuke emhlanganeni waJulayi kugcwala nje besangena esangweni. Kwakhona ubaba omgcobayo okwakuyikhehla nje. Uthi lo baba lona inkathi amgcoba athi lona yibo ugcobelani wena, yazi mina ngizokhumbula lo mNazaretha ngimngcimize manje. Athi lo baba lona awunceze, athi ayikho into eyixolisayo. Uthi lo baba lona athi engena ngaphakathi ethempeleni. Mebengena kwenziwa inkonzo kusonto eqedwe bese kuba khona la ikunikelwa khona. Uthi mase unikela ngithi khona abantu abanikelayo abangakweqgoka ingubo kube khona nasebegqokile ingubo. Uthi ubaba avele abiza umshumayeli athi umshumayeli tshela loya ukuthi akasuka engalabe engayigqokile ingubo. Athi hayi mina sengabhabhadiswa sengugqokile umNazaretha umshumayeli. Athi ubaba hayi ngoba uyagoloza cela ningibizele yena. Athi membiza athi lona baba mina sengugqokile umNazaretha. Athi uyakhumbula ngaphandle esangweni ugcoba umuntu wathi wena uzokhumbula umNazaretha, thina boShembe sakukhumula ngaleso sikhathi umNazaretha awusagqokile umNazaretha. Le ntshumayelo ngishiso ngoba inkosazane le kade iqeda kusukuma manje ithi ngabe thina sayigqokile yini ingubo nje bakufanelekile. Nje basasiphuma emanzini thina sisayibona yini labo bantu ababephuma emanzini. Engathi uNkulunkulu angasikhumbula sonke samaNazaretha nathi sabantwana abancane sisafunda, asiphe ingqondo ephapheme, asiphe nokuhlakanipha, asiphe nenhlonipho ngoba ngaphandle inhlonipho awuyindawo. Sacela ukwehlela ezantsi. Ungembethe amen. Lo oguqile lapha uNosihle Khawula uqhamuka lapha ethembeni thempeli. Siyabonga ithuba esiphiwe lona singamakhosazane ukuthi sikhulume ngoShembe.
ungathi uNkulunkulu engangikhumbula ngingumntwana ngiguqe phambi kwabantu abadala ngiyasaba. Cela ukuthi uNkulunkulu ehambele kwamazwi engizowasho kuba amazwi azowakha abantu kodwa kungabi amazwi azokhipha abantu esontweni. Manazaretha sisesikhumbuzweni sabhombela umqali wendlela, umqali walobuNazaretha. Uthi umfundisi lapha esikhumbuzweni ubaba uShembe umqali wendlela wakhula nje owumfana, kuthiwa wayekhula ngesikhathi ekukhuleni kwakhe wayekhula enza izinto ezingafani nabanye abantwana. Kuthiwa uthe umqali wendlela ena12 waqala kwafika uNkulunkulu kuye lapho wayeloke ezwa amazwi, izwi lasezulwini loke lithi hlabelela, esho ukuthi angikwazi ukuhlabelela. Kuthiwa wayevele ezwe ngesondo ligunquza lapha esiswini eyithole sehlabelela, phinde futhi lisho lithi thandaza, esho ukuthi angikwazi ukuthandaza. Kuthiwa phinde futhi leli sondo lisho ligunquze la esiswini sakhe ayithole sethandaza. Manazaretha umqali wendlela walijulukela leli bandla lanamhlanje elamaNazaretha. Kuthiwa uthe esekhulile seyinsizwa lapho waqala wahamba waya esontweni eweseni. Kuthiwa kwakhona iweseni wahamba waya khona, umefika khona bonke babegqoka iy'cathulo. Kuthiwa kwaba uyena yedwa wangena khona ekhumulile iy'cathulo. Wambuza umfundisi ukuthi hayibo indaba bakhumula iy'cathulo ngoba iy'cathulo singena nazo thina la. Kuthiwa wayethi umqali wendlela, mina lo Shembe lo Nkulunkulu ongithumile uthe mengena endlini yesonto angokhumula iy'cathulo. Kuthiwa amaNazaretha uNkulunkulu lo wayengene kuShembe wamtshela wathi la osuya khona angeke usabizwa ngalesi sibongo sakho, usuyobizwa ngoShembe. Kuthiwa umfundisi lo waseweseni la uShembe angena khona, kuthiwa wayembona ukuthi ngeke lo muntu lo akayedwa, wayebona ukuthi unoNkulunkulu phakathi ngoba wayethandazela abantu ebakhipha amadimoni bephile abanye. Wabesemmonezela kodwa ekummonezeleni kwakhe wayemluleka emtshela ukuthi wambiza eceleni wathi insizwa yakwethu, ngiyakubona ukuthi unamandla kodwa ngicela ukuthi ulalele lelizwe likuthumile ngoba ngiyabona ukuthi awuhambi wedwa, ngicela ukuthi uqhubeke uhambe nendlela yakho. Ngoba wayembona ukuthi akayena umuntu wasemhlabeni kodwa lo muntu wasezulwini. Kuthiwa wahamba ngempela umqali wendlela, waqhubeka nendlela wahamba. Kuthiwa izwi leli lalikhuluma kuyena lalisho ukuthi ahambe kodwa angagibeli isitimela. Kuthiwa uma ehamba umqali wendlela wahamba wafika lapha ebantwini ebuza ukuthi ikephi intaba yaseNhlangakazi. Kuthiwa wayehamba efuna intaba yaseNhlangakazi, bathi abantu hayibo ababuya abantu lapha, wena uzongena kanjani? Kuthiwa waqala wasaba naye umqali wendlela, wathi uphindele emuva. Esegibelile esitimeleni lashizwe lathi hayi buyapha, sikuthumanga thina la, sehamba uyofuna inhlangakazi. Kuthiwa wathi ngiyasaba, kuthiwa abantu ababuyi lapha, kuthiwa sithe ngicela uhambe uyofuna inhlangakazi, ufuna ukuthi lesitimela sife siwe sibulale labantu bonke nawe ufe phakathi noma uncamela ukuthi uyofa wedwa kuleyo ntaba. Kuthiwa wabesehlika wahamba ngeenyawo, wahamba eyofuna inhlangakazi, eyofuna ubuNazaretha lobo osugcwele umhlaba wonke namhlanje. Kuthiwa wabuthola ubuNazaretha amaNazaretha. Kuthiwa wabuthola ubuNazaretha. Kuthiwa ngelinye ilanga amaNazaretha asegcwele. Kuthiwa laba lodwa isonto lapho umqali wendlela wahamba wayohlala ehlathini yedwa. Kuthiwa umehlele ehlathini babuzana abantu ukuthi hayibo ubaba uphi, waze wasiduba ubaba wavele wahamba wayohlala yedwa ehlathini. Kuthiwa ubesebuya emva kwesonto elilodwa ebuye ejabulile, wathi hayi maNazaretha bengiyobuza la koShembe ukuthi ngabe ubuNazaretha buzophela yini mhlazane sengishonile. Wabesethi bangiphendulile-ke bashilo ukuthi ubuNazaretha busoze baphela kepha kuyogcwala umhlaba wonke. Wathi umqali wendlela esezokhothama wathi mina mase
ngishonile ngicela ukuthi ithuna lami lize lingalikhonki ngoba ngifuna ukuthi iy'mpande zami igcwale zikhule kube isihlahla esikhulu njengoba siyisihlahla esikhulu namhlanje. Umbuzo engabe fanele sibuze wona ukuthi ngabe mina nawe siziy'mpande ey'njani kulesi sihlahla. Ngabe uyimpande enhle yini noma uyimpande embi kulesi sihlahla. Ubese ethi umqali wendlela ngicela ukuthi mhlazane sengishonile inhliziyo yami niyikhiphe nishiye lana bese umzimba wami nihambe niyofihla. Babizwa odokotela wathi umlungu esethi uzomhlinza wathi mina ngeke ngikwazi ukuhlinza lo muntu ngoba ngesikhathi engithinta kwavele kwanyakaza isandla samqala wendlela wathi ngiyasaba lo muntu ngeke ngikwazi ukuthi ngimhlinze mina. Wagcina ehambe kanjalo ngenhliziyo yakhe kodwa wayethe ngicela ukuthi inhliziyo yami niyikhiphe kodwa ngoba kwakuwumuntu wasezulwini akekho umuntu owayefuna ukumhlinza. Manazareth sasendabeni enkulu yamqala wendlela engathi uNkulunkulu engasikhumbula singabantwana asikhumbule nathi singamakhosazane sikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi hloniphe nabazali bethu asigcinele nabazali bethu. Ngicela ukubusisa. Amen. Nkosazana egoqela phambi kwebandla noNhlanhla wamaJola. Ngiwala ethempelini eqinisweni tempele. Anginamazwi amaningi ngishawa uvalo ngincane. Ngizosho indaba eyedlulela la kumina ihlungu. Ngicula lesi sihlabelelo ukuze uNkulunkulu usho mina lezulu angigcina ngikwazi ungikhipha uvalo. Amen. Kwathi qala unyaka ngesikoleni sekubhalwa ke nakhona term 1 sibhala ama exam ngiyabuya ke sesagibela singane because sibaningi sibuye esikoleni sigibela ibhasi sithi hamba ibhasi e5 oframe limi 5 oframe lithutha abantu ngizwe ngomama osehle sebhayisini ofanele omunye umama la ebhasini uthi phumani ibhasi liyasha. Hayi umama aqalaza abona ukuthi khona into engahambi kahle ebhasini. Abona ukuthi udriver noconductor bayaphuma basitshela ukuthi ibhasi liyasha. Sigijime-ke nathi ke sigijime nje bephume baphuthuma abantu kuyimali kuwe yonke into kuyingane nyathela. Ngathi sengiphane indawo ngithi uNkulunkulu usho mina lezulu thatha kanje thatha ngobuhlungu bokusha. Hayi ngaquleka mangiquleka ngeza ukuthi ibhasi liyashisa kuyasha yangqonqa abantu bayaphuma ngiseli mina la ngithi uNkulunkulu wami ngithatha kanjani ngimncane angawazi ngisho nomhlaba anguboni nokubona. Hayi ngiquleke usisi wami angibheke mathi angibheka ngaphandle ngikho akhale athi na acela ifoni kuseceleni kwethu afonela umama ngalibamba ucingo angibheke ebhasini lelo bhasi liyasha angene ebhasini athi ngeke ngikwazi mina ukushiya usisi wami phakathi mina ngingaphandle angithathe ngishiye yonke into zami nemali ishiyeke ngemuva angithathe nje angikhiphe ngaphandle nangenhlanhla ibhasi ayikazisha kwashaya igiya lakhona wathatha yonke imali udriver baphuma babaleka babuya ama-paramedics asi-check-a ukuthi sina trauma athola ukuthi mina ngilimalile eqakaleni phukile kancane
Kodwa ngibonga uShembe ukuthi ukwazile ungisindisa ngumntwana wakhe phambi kwakhe kuguqila phambi kwenu ngisaphila ngamandla akhe uShembe Nyadlezulu. Ngathi uShembe Nyadlezulu asigcina sonke samakhosazana. Asivikele Nkosi yamakhosi asigcine. Kuthi nabo abafundayo bakwazi ukuphumelela baqeda isikole. Benze abazali babo bayiqhenye ngabo. Nkosi kwesihlela ngezansi. Loguqile phambi kwenu uthando kuhle akamagubane osabatha khona lapha eqinisweni ithempeli. Ngiyaxolisa amaNazaretha uvalo wagcina sengasahlabeleli kahle ihlabelelo saShembe. Kunzima ukuguqa phambi kwamaNazaretha. Uvela ufikele nayo inyembezi ube kodwa kade uhleli wazi ukuthi uzosukuma uthini. Uphele kwamazwi emlomeni. Ngiyamcela uShembe uNyadlezulu ukuthi angenze ngikhuluma kuyikhona phambi kwamaNazaretha akhe ayingcwele. Wathi ngenye imini maNazaretha kwakhona umndeni owawuhlala ndaweni ethize. SingamaNazaretha ayingcwele noma singabantwana sibancane sisabatha kuleli bandla. Siyeke sithanda ukuthi njalo makuwama holiday kaDisemba kakhulukazi ukuthi sicela abazali bethu basikhiphe sihambise emabhishi. Lokho kungafunakali mawuyinazaretha ukuthi uhambe emabhishi uyobanqunu ubone umhlaba wonke noma bekwazi umuntu ukuthi uyinazaretha useyakubona lapho unqunu.
Hey maNazaretha ushembe mkhulu. Wathi lo mndeni lo uyikhiphile uhamba nje uncebeleka khona lapha eThekwini. Hey maNazaretha. Wathi usathi usahamba. Kusahamba khona lapha eBhishi. Angisakhumbuli kahle noma ise South Beach noma ikuphi kodwa khona lapha eThekwini. Wahamba lo mndeni wancebeleka kwadliwa kwabhukudwa kwenziwa yonke into. Wangakhumbula ukuthi uShembe wathi akalidingi iNazaretha leBhishi kodwa siya ngenkani. Siyacela uShembe unyalwezulu ukuthi konke lokho asitshela khona ukuthi singakwenzi ngempela. Wathi lo mndeni lo usahamba usudlula le ICC. Wathi mawudlula ICC umndeni wabambana shothi kwakhona bangabambene. Wasuka ingane yeqa umgaqo. Yathi mayeqa wathi phahla. Yangena ngaphansi kwemoto yaqhubeka imoto yahamba yahodoleka. Alikho igama ongakulibize elaShembe noma wazi ukuthi lento yenzayo isono kodwa uyaqhubeka uyalibiza. Ngoba uShembe akalahli umuntu. Wamuza umuntu. Ukuzwa ngisho usefonweni umbiza ukuthi Shembe kodwa aqhubeka eze kuwena. Noma azi ukuthi lento lo uyenza ngamabomu. Nangempela uShembe wamuzwa lo mama. Wamuzwe sabele embiza igama lakhe athi Shembe Nyalwezulu. Na ingane yami ngingasayibona akasayibone ibambe zonke izingane. Wayethi mayethu uyafika kule moto lena wayifica ngaphansi. Shothi yavele yamshayisa aqeda lapho yamhudula wahamba naye ibangana nje. Mayefika kule ndoda yemlungu. Mayethi ngempela iyavula isicabha yabuka naye ngempela ingane ngaphansi ithule. Mayethi yathintwa itholakala ukuthi hayi isihambile emhlabeni. Ngoba makufika lolo sizi lolo lusuke likuphethe noma leyo nto lesuka ikwehlele uyahlabelela umbizo uShembe noma wazi ukuthi lento yenzile bengamele ngabe uyenzile. Bayithinta lengane lutho ukuvuka mabethi bayithinta nenyawo ziqondile kuyakhombisa ukuthi lo muntu lo akasekho emhlabeni. Wahlabelela lo mama lo nomndeni wakhe wathi Nkosi yethu simakade beqhubeka lokhu behlabelela bethi Shembe ungangilahli. Shembe ungishiyela bani? Shembe izitha zami shothi uyayijabulisa makuthi lengane ngempela iyahamba. Ngoba ugcina usuwenza ngisho izithembiso na ongeke uwazi mhlawumbe ukuyifeza. Usuthi Shembe ngeke ngiphinde ngiyenze lento le. Ngeke ngiphinde ngisenze lesono lesi. Wathi maqhubeka behlabelela bathandaza
bathi Shembe ngidinga ukuthi ivuke lengane le njengamanje. Wakhuluma oyedwa phakathi kwabo bathi Shembe mawukuthi ayivuki lengane lena shuthi ukholo lwami alukho. Shuthi kahle kahle ayikho into engiyisontelayo ayikho into engikubizelayo ngoba mase ngikudinga ufiki kimi. Waqhubeka wathi Shembe lengane le lapha phambi kwami angisayifuni ngifune yami ephilayo. Nangempela bathi beqeda ukusho lawo mazwi yavele yakhala ingane yathi yavuka. He uShembe mkhulu. Amen. Ngiyacela kuShembe nalwezulu ukuthi angikhumbule. Amen. Akhumbule nabazali bami. Angigcine ngiyinkosazana yonyalwezulu. Angiphuka ukuyiphatha. Ngazi ukuthi inkosazana iphatha kanjani. Amen. Ngiyamcela kuShembe nalwezulu ohambele kimi. Kuukuthi angikhuluma ngamazwi ona amaNazaretha aphakathi kwakhe ayingcwele. Kepha abusisa amazwi engakhulumeni Nkosi busini anekuzwile. Ezulwini lakho Baba. Kuyakanya imbe auni simba Ngelinye ilanga kwakukhona ubaba wayenenkosazana eyodwa. Kuyisikhathi sempi ngasezweni labo. Thiwa lo baba lo bangcwele ngathi uNkulunkulu ngasipha uthando lomthando. Bazali bethu cela nikhonze uShembe ningakhonzi thina. Angathi bazali bethu nisazi sona engisenzayo mina ningivumele ngesaba sangibozele nathuka kaShembe. Thiwa lo baba lo behlezi mebeyempini benqoba kanti kuzothi ekugcineni balwe nezwe ababelisaba nabo elaziwa kahle ukuthi lona mase lifikile akekho melana nalo. Ubaba wayeyinduna yakhona kuthiwa wayezana noNkulunkulu. Wahamba wayokhonza uNkulunkulu ukuthi baba siyacela ukuthi ngoba sizophuma siyempini sicela ukuthi singadleli izwi lethu. Sinengane sifisa ukuthi ikhulele ezweni leli esiphila kulo. Athi uNkulunkulu bengipha nina leso sibusiso yikuphi wena yokunginika kona. Athi lo baba ngoba uzazi ukuthi unemfuyo. Bangcwele asikhonzele uShembe singakhonzi ingane. Makhosazana sikhonza uShembe. Asingathembeli bazali bethu ngoba uShembe uNkulunkulu kithi. Sisodwa ngoba umhla wokugcina uzobe ungekho umzali wakho. Umhla wokugcina uzobe engekho umngane wakho. Thiwa lo baba athi engizothi mengene egcekeni ngisaqhamuka esangweni okuzongihlangabeza. Baba yiko engiyokudela phambi kobuso bakho. Thiwa nangempela ubaba
lo isibusisa sithole enkosini ahambe mambe baye empini thiwa balinda ke ngoba impi kuthiwa yangena ebusuku balwe empini nengane isele ngemuva le inkosazana iyathandaza ukuthi uNkulunkulu aphilise ubaba wakhe babuye nje bephila ngoba phela siyazi ukuthi impi isuke inemphumela eminingi noma ningahamba niba u50 niyabuya niba u5 inkosazana le ithi mithandaza kuze kuse obaba laba bayinqobe lempi mase bengene esangweni akuphumanga imfuyo kwavuleka isicapha esicabheni imfuyo ayihlali ngaphakathi endlini esicabheni ihlala inkosazana yakhe le ukuphela kwayo wathi miphuma inkosazana yakhe wathi kodwa Shembe ngidela ngani angikwazi ukuphula mancela singaphuli isivumelane sikaShembe uShembe inkosazana wabeka ukuthi yini inkosazana uShembe makhosazana sithi nesiphambi kwakhe ngoJuly suke esitshela ukuthi sibaluleke kangakanani weba ngcela umdedele lo ungenisa usungakangena uJuly uJuly umdedele kaJuly lo osuwenze entanda makhosazana awuye entanda ungaphelele wena lo mdedele sokuhamba uye entanda uyobeka isivumelane lesisasentanda ubuzazi kahle ukuthi awusakufanele ukubizwa ngenkosazana ikuphi okulotshwayo uluphi usizo olunqobayo ngoba phela kuthiwa ngomthandazo wezingane uJehova uyalalela usizo lusemakhaya fangabe linqoba yithi makhosazana kodwa ngoba asenzi kahle phambi kwaNkulunkulu luyanda usize emakhaya thiwa lo baba avela ekhaya inkosazana ithuka ukuthi ha ubaba ngithi ngiyamjabulela benqobile empini ngimbone ebuye ephilile ubaba akakhali akajabuli ngani thiwa lo baba athi mntanami ngenzile isivumelane engasoze ngakwazi ukusinqamula asinqamula isivumelane sikaShembe asinqamulwa isivumelane sikaShembe makhosazana lesi sifungo esisihamba ku225 isifungo sokufunga ngobukhosazana bethu musukunqamlila ubungabe phela ungabuseza ukuthi uzongcolisa igama likaShembe noma ungathi thina sikuboni kodwa uShembe ukwazi ukubona ongaphansi kwetshe thiwa le nkosazana ithi yini baba kwenzekeni asho ubaba ukuthi hayi mntanami ngibekile phambi kwaNkulunkulu ukuthi kona lokhu ekuyoqhamuka endlini yami ikona engiyokwenza kuNkulunkulu kube yikona okuzoba umhlabelo kaNkulunkulu inkosazana ithi thiwa lo baba inkosazana yakhe yavela athi baba asinqanyule isifungo sikaNkulunkulu ngicela ukuthi uye uNkulunkulu uyongicelela noma ngiphe izinsuku eziyisikhombisa ngihambe ngiyolilela umntombi bami thiwa yavunula le nkosazana afaka imvunulo yayo ezintabeni thiwa yila yagida khona iyodwa ilala khona entabeni ililela umntombi bayo igama layo lo nkosazana kuthiwa uJafet weba nxele kunesihlabelo esithi nginikele leso sibindi lesihlabelelo ngenxa yalomuntu lenkosazana le yalilela umntombi bayo ngoba yahamba iyodwa ethuneni siyakhuluma ke ihlabelelo lesithi ngiyohamba ngingedwa
Webangcwele bazali bethu angimuza ukuhamba nathi. Angavumi ukukhishwa ezulwini likaShembe yithina. Sone asikumesonile nivuma ukuthi angisenayo inkosazana. Awungafosi. Emzini kaShembe akufoswa. uNkulunkulu phela ungamkhonzi ngokumfosa. Uphoqelele noma ubona ukuthi hayi cha ingane yami ihlulekile. Uvuma ukuhluleka. Akusiko kwakho mzali, kepha usuthi isono kuwe. Isono sengane yakhe izithwalele sona ngoba akekho umzali othuma ingane yayo. Kubuhlungu ukuthi mase ubona ingane mhlawumbe yakasibanibani ukuthi siwile mase uzothi hawu uma wakhe. Akekho umzali ofuna ingane yakhe iwe. Akekho nothandaza lokho. Kepha lilodwa ivangeli lithandazwa abazali bethu phambi kaNkulunkulu ukuthi siphumelele sibe amakhosazana kaShembe ngokufaneleyo. Amen. Bangcwele ngathi uNkulunkulu engasipha ukusaba. Asiqede nomhawu. Makhosazane angathi ubone omunye kukhona aphumelela kukona. Uyabona lo mhawu ukuthi uthi ubuka into enhle komunye uthi hayi nami nginako ukuthi akuphele. Awuthi ukubona okuhle komunye uthi hawu uNkulunkulu uShembe mkhulu ngoba phela okwenzeka komunye wethu thina sikhonza uShembe. Okwenzeka komunye kwethu ukuphumelela kwethu sonke samanazaretha. Amen. Nkosi busiseni kuzwini.